Binati o minahal kong matalumnon. Okay, di ata sa VIR o MOC guys. Sabayan ta kay ano na tayo submit nga registration guys. Maupatahing abot kay kuan lagi. Kanang dugay ang atong pagkuan ba. Pagsakay na dugay pa natutan taon. Dugay-dugay tang kuan ning abot diri. Okay guys. Diyan atong sudahan guys sa PR or MOC atong kanon. Okay diyan guys sa bilang guys na. Okay diyan sa or MOC na kanang sa PR. Okay yan natay i-transact about sa registration diri sa dito sa lungsod sa Matalom guys ang ato ang dalan of tuan kanang yutang na tawhan. Okay ato na guys ang iyang musod pero makaulay na pagbalik ngadto sa lungsod sa Matalom. Okay di ata sa dakbayan sa Ormoc City, Leyte, Philippines. Okay iko pipi at your service Matalom.